Abana bahanguta aba nibakira kushango myanya nka Kampala Road, Jinja Road, Ben Kiwanuka, Yusufurure, Access Road, Mukwano na n'ahandi hingi. Abana babakwasirwe nikigambwa ngo bararombecweka byansambya hamwe na Katwe kandi ombwire bwihangwe nibija hanguto kushaba sente ebyo kunyana n'ebyo kurya aha bahinguzi na nabe byiruka nka motoka na boda boda ekintu ekireberwe nk'ekiri kuteganisa abantu. Ekikijemeserize ba KCCA barukuherwaho polisi okukwata abana bacuba kandi aba babiri nibarra abandi babiri bajwire bitanyaguruka bituna n'emotoka yo kubatwara ebire ringi. Nebatugoba muntu nga landirodi ayagala kutunda landirodi we yali ng'ayagala kutunda fene tuvaamu n'abapansa bange bakati ne bavaamu. Omugambizi wa KCCA Daniel Muhumuza nagira ngu eki kikozirwe okuleetaho embeera nungi muri Kampala. Kino kikoze nga tugezaako okwaza abaana bano tubabeera mu bulabe bw'enguudo enkuba etujja nebasanga abazzi b'emisango nebasanga bakisidenti ezibakwatira n'ekyo kino kikoleddweka nti n'Uganda bannaffe nabo bagenda mu bifo webasobola okufuna obuyigiriza obw'emirimu egy'enjawulo awamu n'okubaddiza amaka gaabwe. Nagira ngu nibija kwongera kucondoza ekirikuleeta abaana abahanguuto naye ate era n'okulaba nti kitegeera kiki ekibateeka ku street bano bonna n'abakulu kubanga tulinamu abakulu nga 18 abakulu nabo banyigiriziddwa okutuuka wano oba be bakola omulimu ogwo ogw'okutrafikira abaana. Omugandi abashuma abatakamanyirwe bacwire ofisi ya meya wa Mbarara City North Division batwara kompyuta ibiri na screen na n'ebindi bihandiiko by'omugasho. Aba bagicwire nyekiro n'obuharabe hariho polisi aha mwanya ogu. Tukafundije details konka kibiye kiri planned abo kuba ofisi yanjye terimo sente ngubundi nimba ni imhanduringa sente ya twizaraniye kubundi nuwe yakubintu bateka nane yatawundi kraka igihe tubagikwasireho directly babiri batagetingira ofisi yanjye batwire CPU ibiri na screen ebya reception batyo bacana hume ya rukushitama bazireba handi kwe batwara ebiri mu photocopies ebyapa by'amataka ibindi tinka byetegerize kunkanye ne documents nyinjo mu ofisi harimo wirusi ninga uburabwo bw'abantu bundi kubika harimo ibyapa by'abantu bindi kubika nintekateka ngo na babiri ubundi nibatagetinga kuba abantu twimbagambira ngo n'amataka ga public tukakorera ibyapa nkatwa embwa kutwarete embwa yayiturura wara around aho inekikare cyakikaho so ingira yatingwenda kuza mu details polisi yoneza gumza no kucondoza kwazo then yakayaza ngaho bayiza nabwe bahikawe ngira ku parking ibintu byone bashaka kuba parkingira ngaho wanozo wa late justice kakuru bahenzo kurijiro kutwaye torura tukareba twareba twarenga n'ikindi cyo umuntu yibire tuwahara kwabena amahebishumuruzo biri wayizire yigwira yihahe bishumuruzo biri yabiho yagenda yigura office so nore ngo bubira ari umuntu w'umuntu amakuru agagasha kwa Sulaiman Mutebi na Aiden Bataringaye.